Takole ostajamo na Hrvaškem. Veseli me, da bosta na festivalu Vrt izkušnje z nami delila tudi voditeljica Danijela Trbovič in režiser Zoran Margetič. Nekaj bosta povedala, upamo, da veliko dobrih praktičnih izkušenj in zanimivih o ozadju nastajanja in poteka pogovorne oddaje Osmikat. Hvala lijepa, pozdrav svima. Obično u Osmom katu pojavimo na sceni, onda do čega pljesak jer imamo ljude za koji plaćamo da nam plješću, dakle naše statiste. I obično Hvala će Bog platiti, ali to nam tako svima preostaje. Drago nam je da ste nas pozvali na festival na Pray Forward i prvi put smo na drugom festivalu, nadamo se da ćemo se vidjeti i iduće godine, da ćemo raditi 8. kat. Danas Zoran Marković, autor ideje i redatelj 8. kata i kao što znate ja sam onaj osoba iz kamera, host, dakle voditelj dnevnog talk showa. Ti ćeš dobiti sjediti. 8. kat započeo je svoju povijest 20.9.2010. godine, ovo nam je 4. godina emitiranja, ne znam da ne možete zastati, a da ne gledate hrvatsku televiziju, sada idemo u tjednom ritmu, jedanput tjednom, četvrtkom na prvom programu nakon dnevnika. Za emisiju koja je krenula kao dnevni talk show, malo je to, kako bi se nebrano grožđe, malo se moramo sada u hodu rebrandirati, preformatirati, ali mi ćemo pričati sada o onim danima ponosa i slave kad je 8. kat bio i najgledanija emisija u slotu na svim programima koje se emitiraju u Hrvatskoj. Malo ćemo se hvaliti, ali priznat ćemo da smo ljudi i da nam nije uvijek bilo jednostavno i da uvijek može bolje. Imali smo svjetlije i tamnije trenutke. Emisija, odnosno tim koji je radio 8. kat, bilo je 7 ljudi u produkciji i 14 programski tim. Dakle, Zoran je autor ideje i redatelj, voditeljica projekta je bila Vesna Karuza i imali smo 9 urednika istraživača. Radili smo po sistemu one man tima, bilo je to vrlo teško. Naime, jedan čovjek koji potpisuje emisiju kao scenarist i urednik radi dakle sve. Od donošenja teme do researcha, do zvanja gostiju, do provjere gostiju, do onih pripremnih intervjua, do široke pripreme, do scenarija, do dramaturške razrade. Na snimanju je, u postprodukciji je i to je to. I tako imali smo 9 ljudi, išli smo u ritmu 4 dana u tjednu. Naravno, svi koji radite na televiziji ili koji ćete raditi ili koji nećete nikad raditi, pa nećete biti na adrenalinu kao mi, znate da obično se to zbuksa u što manje vremena, da to bude produkcijski što jeftinije. Mi smo u prvoj sezoni u 3 dana štancali 2 emisije na dan. Dakle, posle u 2 dana da. Dakle, to je bilo štancanje, onda u prvoj emisiji sviramo, onda sat vremena pauze da se malo posloži, da nam se priskače otvore, da se voditeljica presvuče i prešminka i samo stavi drugi USB stick, stisne delete i onda u drugoj emisiji plaćamo. I tako najzmjenice, tako da sam osjećala sam se ponekad kao da imam bipolarni poremećaj, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Moram evo sad priznati, možda je ovo pravi trenutak i kolegica me pitala zašto se emisija zove 8. kat. Naime, moja vizija je bila dobro riječ o urbanoj emisiji, pa znate ako kažete 8. kat, to je sigurno neka visoka zgrada od 8 katova, nije u nekom malom mjestu u selu, to je negdje u gradu, pa će to dati nekakvu vizuru i smjer emisiji. Možda je s 8. kata bolji pogled i vedrije jer smo možda iznad oblaka, međutim ne, kao i sve u životu, Edip je učinio svoje. Da. Baka mi je živala na 8. katu, nema nikakve veze. Dakle, sad mislite, Zoranova baka, on je nazvao emisiju 8. kat, Zoranova baka je bila, dakle, uzor za 8. kat, a ja bi se to trebala shvatiti kao kompliment. Dakle, voditeljica kao da je najbliža njegovoj baki, jedna od najstarijih upotrebnih voditeljica u Hrvatskoj je vodila 8. kat. Zorane, molim te, ideja za 8. kat, zašto i kako? Ja ću sjediti, ja ne znam ovo programijala, ovo mi je užasno neugodna situacija, nisam nikad uvijek sjedio u publiku, uvijek sjedim tam negdje iza stakla. Pa mislim, ja ću vam ispričati prilike šta se nama dogodilo. Dogodilo nam se to da smo od jednog malog dnevnog talk showa postali stvarno najgledanija emisija u jednom trenutku u Hrvatskoj. Od svih komercijalnih televizija.
I užasno je, mislim, da je dobro da vam to sad objasnim, jer mislim da se ni nama tad nije bilo baš jasno da li mi to stvarno radimo tak dobro ili je to neki slučaj. Ne? I onda smo, ili su drugi samo puno loši i hvala to. Onda smo mi to analizirali u kodu i mislim da smo došli do neke formule, a formula je vrlo jednostavna. Formula je ta da smo svaku emisiju zaista pripremali maksimalno koliko god smo mi to znali i umjeli. Ja? Znači, povukli smo, to je mislim bio ključ, dobre ljude na televiziji, koristili smo ljude koji su bili stalno zaposleni na televiziji, znači nismo koristili vanjske suradnike, što ne znači da ne bi, ali nismo imali novac. Ali nismo imali novac. Ali smo onda napravili lukavi manevar i povukli smo 4 ljudi iz informativnog programa, neke dobre ljude iz kulture, neke dobre ljude iz zabave i pomiješali jednostavno karte. Ne? I dogodilo se to da nakon nekog vremena ljudi nisu više čekali 8. kat, nisu gledali koja je tema i šta će u emisiji biti, nego su jednostavno gledali Danijelu. Gledali su emisiju u kojoj su znali da će im tema biti prezentirana na jednom dosta dobrom profesionalnom nivou, da će bilo koja tema biti na taj način predstavljena, znači da ako razgovaramo o ozbiljnim stvarima da one neće biti dosadne, da ako govorimo o smiješnim stvarima da neće biti glupe i dogodilo se nešto što nam je užasno laskalo i u stvari pokazalo da smo pravi profesionalci, da znamo raditi taj posao. Mislim da je to najljepša stvar koja nam se u tom periodu dogodila. Mi smo miješali, kak smo pomiješali te znači, ljude koji su se bavili raznim stvarima, pa onda imali svoje nekakve fahove unutar emisije, pomiješali smo i emisije javnog sadržaja i ovog, dakle, zabavnog sadržaja, uvjetno rečeno. I nakon nekog vremena se pokazalo da je ista gledanost i zabavnih, uvjetno rečeno, sadržaja i javnog sadržaja. Znači, otprilike emisija o epilepsiji je imala... je imala istih 13% gledanosti kao neka emisija koja je bila vrlo laganog karaktera, neki jam session, nema stranca do bosanca, nam se zvala emisija koja je bila najgledanija. Uglavnom, znači može se i javna televizija raditi na način da ljudi to hoće gledati. Daleko od toga da nismo imali dosadnih emisija i da nismo imali glupih emisija, ali nekako u toj masi od 4 na tjedan uspjeli smo imati nekakav zadovoljavajući prosjek. Ono što je Zoran rekao, da smo, naravno, za sve treba nekakva gledateljska navika. S obzirom na vremena na javnim televizijama, puno toga je samo za jednokratnu uporabu, ajmo, nova je sezona, moramo izmisliti nešto novo, pa to traje do kraja sezone, pa tako iz početka i nikad ništa ne uhvati korijenje. Mi smo se na našoj televiziji, dakle mi jesmo krenuli svi ovisnici od adrenalinu profesionalno, ali smo se dogodili, u samom hodu smo se nekako i formatirali. Ono kad je Zoran rekao da su gledatelji znali što ih čeka, mi smo startali, dakle, prvi termin emitiranja nam je bio u 5:30 poslijepodne, dakle pola 6. Tu smo poštovali, mislim, nismo mi nešto sad otkrili genijalnu formu, dakle to je dnevni talk show koji je negdje po sadržaju kombinacija celebrity i confessional, dakle ispovjednog talk showa. Igramo na one sve 3 prepoznatljive karte, uvijek isti vizual, pokreti kamere, način na koji sve to skupa prikazujemo, isti voditelj i ono što je najvažnije, dakle intervju ili taj razgovor. Razgovor koji je ne samo okosnica same emisije, već i metoda kojim smo dolazili do svih podataka. Naravno da, s obzirom da smo javna televizija, mi i naša je obaveza, a i htjeli smo prvo to da ono što prezentiramo, ako je nešto ozbiljno, ne mora nužno biti ekstra termina zamorno, ili ako je nešto zabavno da ne bude banalno i trivialno, naša je obaveza kao javne televizije bila i da prezentiramo sadržaje od javnog interesa. Tako da smo mi u stvari, kad smo imali posložene sve teme, gotovo 70% sadržaja je bilo od javnog interesa, 30% zabavnog. U tim zabavnim emisijama mi smo imali neke primjere, dakle i celebrity talk show
ili smo imali nekakve džemovi gdje smo svirali, pjevali i šalili se. Spominjemo ove, znači, neke dramaturgije koje smo vremenom otkrili, koje mi zovemo nevidljivim dramaturgijama. Znači, to je ovo što ljudi koji gledaju emisiju doživljavaju podnormalno, a mi smo točno znali šta hoćemo i šta želimo dobiti sa svakom od tih, recimo to uvjetno tako, nevidljivih dramaturgija. Znači, mi smo imali 10 takvih dramaturških oblika, obrazaca u koje smo mi slagali svoje emisije. I sve su bile, dakle, bili su točno, kako bih rekao, znači, emisija koja je imala, recimo, glavnog gosta, kojem smo onda pridodavali sidekickove neke koji su tu, koji su ga opisivali sa raznih strana, to je bio jedan oblik. Drugi oblik je bio ovo što Daniela kaže jam session, to je znači najteža forma, u stvari neformalna zafrkancija, znači da ljudi dođu na scenu, pa nešto malo pjevaju, pa malo pijuckaju, grickaju štapiće, šale se i tako dalje. To je u stvari naravno najteže za napraviti da izgleda normalno, da nije banalno i tako dalje. Pa smo imali, ne znam, emisije sa rekonstrukcijama naglašenim, znači sa skopovima, neke, ne znam, profesija kirurg, pa je onda tu bilo puno fotografija, priloga, nešto. Da vas sad ne zamaram s tim, ali uglavnom smo bili za svaku emisiju, to je možda najvažnije od svega, bili smo vrlo, vrlo dobro pripremljeni. Naša svaka emisija je imala ovako debeli scenarij koji su urednici svake od tih emisija pomno pripremali, imali su vremena, znači kako ih je bilo 9 ili 10, imali su vremena 2 do 2,5 tjedna pripremiti svaku emisiju. Daniela i ja bi onda, dakle oni su to sa glavnom urednicom zajedno dogovarali. Daniela i ja bi onda zadnjih 3 dana ušli u malo uže u tu problematiku i sjedili smo, imali smo čitače probe, sva pitanja, sve potencijalne odgovore smo pokušali predvidjeti, jer su sa svima njima, dakle sa svim ljudima koji dolaze u emisiju su obavljeni razgovori. Znači oni su znali šta ih čeka, znali su šta očekujemo od njih i zato emisija izgleda, mislim, vrlo prirodno, baš upravo iz tog razloga što su ljudi onda opušteni jer nisu u nekom jabartotak, mislim, nisu u nekakvom grču, ne znaju sad, zaskočit će nas sa nečim i mogu biti relativno... Dobro, ali uvijek možete zaskočiti. To je zanimljivo. No, ono što je kolegama bilo iznimno teško, da Zoran je rekao, mi smo se morali, kao što znate što je na javnoj televiziji u Sloveniji, vjerovatno puno ljudi, pa onda, s obzirom da nemamo novaca, onda moramo koristiti resurse iz kuće i to je još jedna bila intencija emisije, kako ćemo, dakle, koristiti kadrove iz kuće. Svi koji rade znaju da je puno, na neki način je to, je stresno, ali puno jednostavnije, neko je objavio knjigu, film ili nešto, krušku pod njušku i to je to. Mi smo ovdje morali odabrati temu, dakle, naći prvo temu, onda naći ljude koji su spremni svjedočiti o toj temi, upravo ono što je zanimljivo u tom ispovjednom talk showu, da uvijek smo imali goste koji govore o svom osobnom iskustvu ili neki objektivni promatrač ili netko ko je, dakle, stručnjak pa još nešto može tu dopuniti. Dakle, trebalo je pronaći te ljude. Vi kad pronađete ljude nisu svi podjednako dobri govornici. Dakle, audiovizualni medij ne možete nekog ko je spor, a mi imamo, ne znam, 40 minuta, 5-6 gostiju, masu puta smo se preznojavali bez obzira jer, kao što i sami znate, mala smo zemlja, mala ste zemlja. Ja mislim da smo odradili sve prijatelje, svu rodbinu, svi su bili. Tako da zlostavljali smo, povlačili po televizijskim hodnicima, imaš li svekrvu iz pakla, imaš li snapu iz raja, imaš li nekog ko je transseksualca, imaš li nekog ko je gej. Tako da sve smo to odradili. Jako zanimljivo, puno je toga naravno pripremljeno, ali i puno je iznenađenje jer uz ljude koji su ili u poslu, koji su vični pred kamerama, mi smo ipak imali obične ljude, dakle kako se to kaže, male ljude sa velikim pričama i naravno da kad ljudi dođu na televiziju, bez obzira što su razgovarali u našem internom kafiću ili negdje sa našim novinarom, istraživačim urednikom, jednom osobom, dakle kao radi sve to skupa, kad dođu u studio,
Moj zadatak cijele ekipe da se taj čovjek ugodno osjeća. Naravno da mu baš nije svejedno i vidim da mu se pazdusi šire, da to sve curi na sve strane, da im je teško i da se ponekad pogube i da ne možemo dobiti ono što smo predvidjeli, što smo rekli, Daniela će vas pitati to i to, nemoj ti ići u širinu, neću ići u širinu. I onda ga ja pitam i naravno čovjek ode. Prvo smo se, a kako ja plivam bubicu u uhu, onda ovi gore u režiji šize, ajde, prekidaj ga. Onda uglavnom kad dolaze mailovi ili pritužbe, Daniela je bezobrazna, prekida svoje goste i tako dalje. Tako da već u trećoj sezoni kad bi se neko tako oteo kontroli i ne bi se mogao, onda bi ja samo pričaš, ok, lijepo su te pripremili novinari, dobro. Onda pustim čovjek priča, sam mislim što ću kuhati sutra, možda ću danas nešto, ok, mislim dobro, sad je završio temu, naravno ja neću biti bezobrazna, neću je u grubu prekinuti, lijepo ću montaži zup i to je to. Tako da sam se ja s vremenom naviknula biti onako voditeljica, prijateljica, kao što i takva vrsta tog šova. Užasno zanimljivo je to da se nama, evo sad smo napravili 400 emisija otprilike, znači puta recimo 5, 6, 7 gostiju, sad ne znam to izračunati, ali je užasno puno ljudi, nama se na sceni nije izblokirao ni jedan čovjek. Evo, to stvarno, mislim... Ali mi je pala jedna gošća sa stolice. Pala nam jedna sa stolice, ali niko nije sjeo i rekao... I zaspao nam je čovjek u publici, naš, koji plaća da nam plješće. Što nema veze s kvalitetom emisije. To je više zaspalo, ali ovaj je... Za hrtu kako da smo mislili da mu je pozlilo i... Jedan je pao s tribine. Da, tako. Bude, ali stvarno na samoj sceni nam... nikad se niko nije zablokirao. To ja još uvijek ne mogu shvatiti, to je vjerojatno zbog tebe. Ali to mi je nevjerojatno. Stvarno nevjerojatno. Ali bez obzira koliko su te neke stvari začavane scenaristički, dakle mi znamo zbog čega radimo neku emisiju, ako govorimo o tinejdžeru u kući, onda moramo, nekako smo to dramaturški radili tako da idemo odmah u glavu, a urbe kondita, pa sad kad dođemo do teme, prođe 15 minuta, još ih imam na lageru, 5. Tako da smo morali ići drito u glavu i zbog toga su bitni upravo te nekakve detaljne pripreme. Svi znamo kad radite neke intervjue, ako radite za novinu, onda imate vremena, čeprkate, copy-pastate i svašta nešto pripremite, ili ako imate gosta 1 na 1, pa to onda je od osnutka svijeta, pa kako bi dao. Kad imate 5 minuta da dođete, naravno da je nekad i neprirodno. Kako vam je bilo kad vam je umrla mama? Ne može biti baš tako, ali to je valjda treće pitanje, doduše ne tako direktno, neki eufemizam i neka mekša verzija izvlačenja intime na površinu. Probali smo ići, barem kad još nisu svi u Hrvatskoj gostovali, probali smo ići zaista direktno što prije u glavu. Mislim, klasična priča, Daniela stvarno može sa svakim razgovarati o bilo čemu, ali ne znam, gošća nam je, ne znam, Josipa Lisac, ne? I šta će sad više s njom pričati u životu? Zvali smo ju zbog teme... Žene izvan konvencije. Žene izvan konvencija, jel? I sad, mislim, ti možeš taj razgovor početi na milion načina, ali mi smo se prije dogovorili, dakle, zato je ta bitna priprema i sad mi je to palo na plan, mi smo se dogovorili da počnemo direktno u glavu. Znači, ne, ni kako ste, ni, mogla bi ona uvijek. Kako je Karlo. Kako je Karlo, kako je novi CD, ne, nego kako je sjela žena, tako je Daniela pitala, vi ste pred 20 godina odlučili da nećete imati dijete. Zašto? Da. I istog trena je razgovor počeo. Ne? I počeo je u dobrom tonu. Znači, takve stvari smo, sad ću vam mi svašta pokazati. Mi smo jučer napirali materijal i malo smo se zaigrali, malo smo, kako dugo nismo gledali te emisije, onda smo vadili razne ove varijante emisija koje smo napravili tokom vremena i malo smo se zaigrali, malo ima previše toga, pa da sad više ne pričamo, mi ću vam to sad pustiti. Pa ćemo preko toga pričati. Vidjet ćete da je uglavnom to onako sad izgleda ko solidni freak show, jer su nam izvukli smo ove najzanimljivije momente, a ove ozbiljne emisije nismo. Jer nećemo da se pušta, ali bitno je da smo neke stvari kao što to jest važno u nekom talk show koji nije Jerry Springer, u kojem se otvara prostor za vrijedne javne sadržaje i razgovarali smo, dakle, širili smo i toleranciju i nenasilje, razgovarali smo o mobingu, bullyingu,
gubitku posla, bile su i nekakve savjetodavne emisije koje su pomagale ljudima, pluralizam mišljenja, stvari koje smo izvlačili na površinu, o kojima se poslije razgovaralo, ne znam, celibat, crkva i moral, gej je ok, nekoliko puta. Dakle, mi jesmo u te 3 godine, sigurno smo se reciklirali neke teme nekoliko puta, kao zato što, ne samo zato što nismo više znali što bismo, nego zato što doista neke stvari vrijedi iznova i iznova o njima razgovarati i s obzirom na situaciju kod nas u Hrvatskoj, ne vjerujem da je neki kod vas u Europi bitno drugčije, s obzirom na krizu i na sve ostalo, stvari su se radikalizirali i ako smo nekad davno mislili da smo bili na Balkanu, sad još nismo ni došli do Balkana. Tako da iznova baš je važnost javnog medija da govori o tome da su svi ljudi braća i tako da. Da, neke emisije su stvarno podigle puno prašine u Hrvatskoj. Imali smo ispovijed jednog čovjeka kojeg je zlostavljao svećenik. Bilo je ono, to je naša novinarka otkrila. Da, naša novinarka koja je završila teologiju. Ona je bila urednica i researcher i scenarist te emisije, a s obzirom da sam ja frontman, jasno mi je kad je neko na ekranu, onda sve što on kaže to je upravo to što on živi i misli. I uglavnom nakon toga su bio prijetećih pisama, pogrom, dijete, krvna zrnca su mi proborili na nekoliko puta i tako da nismo znali da kada je crkva u pitanju da tu čuči neki vražičak i da je problem bio. Mislim, nama je strašno drago da 8. kat je u stvari Danijela, ne? Znači, svi tu emisiju doživljavaju kroz lik i djelo Danijelino. Znači, to je krasna emisija, vrlo zanimljiva. Premda, naravno, iza Danijele tu stoji, i stvarno treba biti pošten i reći da stvarno stoji veliki tim ljudi koji to radi, barem u ovom dnevnom formatu, sad nas je manje, ali evo sad je bio Zdravko Rejić prije, pa umiru sam od smijeha, pa mi je pala na pamet, možda je banalna, ali mislim da dobro oslikava usporedba naše nekakve redakcije ko neke dobre nogometne ekipe. Mi stvarno za takvu emisiju moraš imati super momčad, ne? Da, ali nemamo nikog na klupi jer svi igraju. Moraš imati dobar napad, to su ovi istraživački novinari, vrhunski, imali smo i 3-4 cure koje su fenomenalne, koje su stalno nalazile nekakve nevjerojatne priče, teme. Moraš imati dobru obranu, to su bili ovi koji su popunjavali neke malo, ajmo reći, banalnije teme. Moraš imati onak Ronalda otprilike, dobrog trenera, to nam je bila glavna urednica koja je bila apsolutni bić. Žika Ruza, fantastična urednica. I otprilike je to, mislim, ne možeš, ni bez jednog segmenta se ne možeš ni bez Ronalda, a Boga mi ne možeš ni bez obrane, jer ipak moraš proizvoditi užasno puno emisija. Jasno mi da je to televizija veliki timski rad, tu nema uopće, pogotovo ako nešto štancate 4 dana u tjednu, jedno to je tim i kad Zoran kaže da je to velika ekipa od 9 ljudi, mislim to su smiješne stvari, mislim da neki vani samo nekakve stand-upe, dijaloge raspisuje ne znam koliko ljudi i vjerujem mi da je tako i u Sloveniji, da je to sve skupo krpanje i strašan stres, ajmo što nas što manje za iste pare napraviti što više i što kvalitetnije. Sad ja to ne znam počeli znati, ja sam old school, evo play. Tako, to je špica koja je prastara. Može malo vlasnije. Mi ćemo malo samo reći ove dramaturške oblike prepoznati. Naime, ovo su uvodni kadrovi. Sve samo ja. Sve bi treba da mi bila ja. Stignemo svi. Kao što vidite, i glumica sam fantastična. To smo radili sa zadnjom opuštenu emisiju 3. sezone. Unutra sam ja kola. Dogijeli i snimamo se. Nastavite vas. Sada ću biti malo atmosfera u studiju i kako ću sve jedna velika iluzija. Ovo su dakle naše plaćene pečke. Vrijedni piskači. Ima li toga?
Zaglavila sam u liftu. Počeli gore, Pažnja i 3, 4, pljesak. 5, 2, To se mi zakuti da je iznimno uživo. matica. 3 i 5. Pozdrav svima, dobro večer, dragi gledatelji. Ovo su inače najteži dijelovi emisije, moram doći iz Luka Špikmana, u kojem inače ne volim. Na oslika, stiže, to ćemo ponoviti, ja nećem. Dame i gospodo, Vlada Lijeca. Kriva najava. Čovjek se ne zove najava. Sorry. Ovo je kao iz kapsule. Ovo je kao iz kapsule. Ovo je crna komora, ovo je nešto strašno. Ja sam jedna, nikako da izađe van. Dobro nisam klaustrofobična. To je prva sezona još. A kao što vidite sad, nadam se da ste primijetili razliku u liftu, plaćali smo priču pa smo malo popravili lift, kao što vidite. To nam bi bio najveći benefit u drugoj sezoni, novi lift. Ostale su svi tapecirali isti, garderoba ista, inače... Uzeli su nam par ljudi, urednika, ali lift je... Ostao isti. Kao što vidite, to je produžetak nekog dnevnog boravka kako bi se ljudi mogli poistovjetiti sa onim što to življavaju. Inače, ove fotografije od rada, to nije, dakle, New York, jasno vam je. Vidite da su klima uređaji vani postavljeni, Švicarska isto tako nije, nego si je svako ko si je mogu zapucao klimu vane na veze što se to ne smije. To je koji dio, zagrebački dio, to si ti radio fotke sa... To su poznati zagrebački kvart Knežija. To je inače mafijaški kvart. Mafijaški kvart, ali je zaista je fotografija slikana, pusti samo malo, zaista slikana sa 8. kata. o odrastanju uz oca i majku, ali otac je Ovo je dakle razgovor 1 na 1, jel? Znači, klasični, obični. ili potisno. Pa, ne znam, uglavnom, ne vodim računa o takvim datumima. Osjećam duboku žalost u ovom trenutku što ovakav čovjek koji zrači dobrotom ne može istovremeno ostati Ovo je emisija Celibat. na onaj način kako pa trebalo omogućiti. Na način koji upravo treba. Tako je, divno je što on to predaje svojoj obitelji, kad bi mogao istovremeno nama, mnogo ljudi bi više dolazili u crkvu, kad bi ovakvi ljudi imali radi tog zakonske te besmislice, te pohlepe, on više nije tamo gdje bi trebao biti. Belmondo, hvala vam najljepša, Dragutine, hvala vama. Hvala. Na najljepši način ste završili našu emisiju. Možda ipak dočekamo dan kada ćemo Celibatu moći reći konačno. Emisija je podigla prilično. 4 dana prije možda ću zamucniti. 3 je zamucnit ću 100%. 2 dana prije neću ići. Mi se omucaju. Kako? Mucaju. Dakle, imali ste stvarno na pitanju koji govori o mucanju i gdje koji je posebnu metodu liječenja. To je ono blockbuster. Sve stisno. Borat. Rekli ste, Slavin je bio... Sve ovdje, stisnuto je ovdje, stisnuto je u državu. Baš je stisnuto. Tu sam ga htjela prekinuti, ali nije uspio. Ja sam prije bio. I sad opet nije išlo. Prije bio. Ali si, mislim, možda vježba, jer ja sam čula da je kako ide, KDK, koja je šifra? Da, KDK, konstantno. To je ta neka, recimo, uvjetno rečeno, javna priča, mi se omucaju. Liječimo mucanju, ne? Naravno da, ako ćete pričati o mucanju, pa ćete dovesti, ne znam, logopeda, pa ćete točiti to srno, to je emisija o zdravlju. Dakle, mi smo imali ljude iz Varaždina koji godinama više na neke posebne metode, pošto gospodina Rohatinskog, guvernera Narodne banke, nismo mogli dovesti i nismo tako dugo mogli trajati, dok vam nešto kažem. Onda je Slaven Vidić nam je rado došao jer on je doista puno napravio. Idemo dalje, odvratila sam malo, ali moram. Kada je pokomodno, sad ću proživljati. Evo. Kada sam morao otići u London potpisati za ove veselje. On nije imao šanse. To moramo malo objasniti. Evo samo ću vam, dakle to je emisija koja se povlačila kasnije i iz te emisije su išli po cijelu godinu. Riječ je o obitelji Ledinski, to smo imali emisiju, kako se zvao naziv, imali smo i zavod... Altruisti. Ja mislim, da. Tako, riječ je o roditeljima koji su izgubili dječaka, 4-godišnjeg dječaka u 3 dana.
i odlučili su donirati organe, spasili su 4 života. I to kad sam vam rekla da sam bude Jack i Mr. Hyde, taj dan smo snimali tu emisiju, bila je Slavenka Dragović koja ima transplantirano 2 puta bubreg, jedan dječak iz Knina kojeg odgajaju baka i djed koji je imao također bubreg nepoznatog donora i ljudi, i nakon toga smo snimali neku veselu emisiju, a to je ono totalno, smo svi bili ispražnjeni, ovo je bilo jako potresno, pa ja samo trenutno. Moramo to javno reći, naravno su divni ljudi koji su nam pomogli i pokazali jako puno suosjećanja u cijeloj toj našoj situaciji. Tatjana, ja vam prvi da u tom trenutku potpunog očaja i ljudske bespomoćnosti, kad ne možete pomoći svojem djetetu, vi ste donijeli nevjerojatnu odluku. Pa je, evo, gledali smo se supruge, ja, i rekli smo idemo to napraviti. Mi smo znali, mi smo malo prije već o tom nešto raspravljali, što bi bilo ako bi bilo, ali smo tu temu uvijek prekidali, jer uvijek se čovjek nada do zadnjega. I pogledali smo se, išli smo do doktora i rekli smo da mi želimo spasiti ako se nekoga može spasiti. Jednostavno osjećaj da u tom trenutku tolike količine boli, da ćeš napraviti jedan kontrast s tim činom i da će s druge strane neki roditelj biti toliko sretni. To je bila već od nas. Daniela plaće. I tako sam to odlučio. Dakle, mi smo tu sad htjeli riječ o tom da su ljudi došli 2 mjeseca nakon smrti djeteta, ali htjeli smo naravno promovirati stvar u tome donorski, cijeli taj odnos i način koliko je važno i koliko je to plemenito i užasno bitno geste ljudi i to je doista... Isto emisija javnog sadržaja, iznimno gledana. I mislim da je polučilo uspjeh ne samo zato što, pogotovo kad smo roditelji, kad su djeca u pitanju, to je strašno, svi smo hipersenzibilizirani, već doista 80 puta, stvarno to može potaknuti da drugčije promišljaju donorstvo. A sad nešto sasvim. Moj libi Ovo je plastični kirurg koji svira jedan koji muha. Emisija o čemu? Ne, to su bile dakle 3 mušketira. Što smo ih izmiješali? Imali smo Branka Ivandu, režisera koji je pekao ribu koji je, evo, Branka Ivanda. Ovo je nema stranca do Bosanca. Darija Marekić je poznata ljubica. To je taj džem o kojem pričam, kojem sam... Znači dobi da neko spontano krene u pjesmu, to je... Ovo pjesma je fantastične kazne koje ima cure slove i svijeće. Da. Krenu našli smo 3 Bosana sa jednom humanističke godinu i ja sam neke vodila. Dakle, Karel Filipović, Kemal Mutema, Ivica Propadalo i Darija Marekić neka sad. To je bila jako kolegama emisija. Još samo ovo pa čekamo na mjestu. Dario Lorenzi, ja nećemo doći nikao ovdje uz štenjak. Sjedni Darija, ne ovako, nećemo. Baš su dobre. Ma debele. Pa ima veze čovječe. Svi zajedno. Saborska zastupnica. Ovo je Gordana Sobol, SDP-ova saborska zastupnica. Tu ste da pričamo nešto o tijelu S-Faktor. Onda vam vidite kada. Autorski kadar. Osjećaj. Zaboravili smo reći zapravo da je to kombinacija joge. Što radim? Što ljudi misle da onda stiže prirodno, ali ne. Crazy Horse me čeka. Sad ovo moram samo reći. Ovo je za cure. Ovo je varijanta emisija, kako je? Jesmo li samo tijelo? Jesmo li samo tijelo, gdje smo htjeli, u stvari da voditeljica gleda zgodne komade, ali smo to onda našli tako da jesmo li samo tijelo, riječ je o Goran Čolak je svjetski prvak u ronjenju na dah, sperana, dinamika, sve, roni, tone, sve radi. A vjerujem da sve dame koje su gledale Big Blue i koje se sjećaju ono glumca koji se topi dolje i koji ide duboko da ne mogu ostati na suhom. Donijeli smo bazen
i svašta. Imali smo peripetije jer smo morali napuniti bazen. Pa je buko, pa nam se prolilo po cijelom studiju. Ali kad smo našli kako to već ide, kako vi trebate skupiti hrpu potpisa da biste nešto dobili od rekvizite u velikim sustavima, mi smo naručili bazen. Onda su nam došli ljudi na snimanje i mi odpakiramo bazen, a dobili smo bazen, ovaj mali su dobili za balkon sa palmom, ovakove pisona. To je poslala služba rekvizite. Ovako, evo. A onda smo drugi dan dobili veliki bazen, a onda kad smo pustili vodu, onda nam je ušlo da je bazen mulj. Vatrogasac sa onim šmrkom koji 10 godina nije upotrebljen, užasno bio uzbuđen jer konačno ima nešto za raditi i krenuo je punit bazen i zašao je mulj, zelena, smeđa voda. Onda smo mi rekli, ma ne možemo tu snimati, čovjek postavlja svjetski rekord, onda je rekao, ma dobro, ali možda je to zbog rasvjete, dajte vi to ipak, ja rekao, ne možemo, dajte vi ispumpajte vodu, onda je stavio to za ispumpavanje vode na mašinu i probušio je bazen i prolila se ta sva voda po vodu. Po studiju, po struji. I uglavnom, evo sad, to je sad nastavak, drugi dan. Dakle, mi smo drugi dan počeli snimati. Čovjek stvarno obara svjetski rekord. Odnosno ne, da, nije u našoj studiju, ali... Ne znam, tu je negdje, ja? Start. Evo, startali smo. Danijela je toliko puta trepnula u ovoj emisiji, ja ne mogu ovo pisati, samo gledajte koliko trepće. I nikad nisam toliko šutila u pravilu. Dakle, Goran je počeo. Ovo je disciplina statika, kolonjac puta na površini, recimo krenuti u pokušava zadržati da što više moguće, naravno bez mica, Osmanje, traje srca, disanje, sve to nešto ide. Međutim, sve opet koncentracije, došli i kontrole, htjeli mislim sad kako bih ja mogla smanjiti broj utjecaja. Ne možemo, ne bi bilo pametno da mi možemo svjesno sporiti utjecaja. To je sad nakon 7 minuta. Diši. Ok. 7 minuta je čovjek bio bez. Ovo je takozvana pokazivačka emisija. Gledamo jedan ajurvedski tretman. Ajurveda, kura, to su ljudi užasno vole to gledati, to je nevjerojatno. Nakon emisije u kojoj, evo ga, glasno... Liječenje zvukom, jel? Nakon tih emisija uvijek su nam bile zatrpane centrale i svi bi dali sve da se mogu izliječiti ili popraviti kvalitetu života tim nekim pristupima. Čak nam i podloga i podna podrhtava, odnosno osjećaju se intenzivno vibracije. Samo da je vaš mali na komentarije. Čak i ga nisu trebali ni napisati. Ovo je gospodin Srbljani. Poznati liječnik. Dobro možete dići ruku, to je maksimum. Dobro, a... Čovjek 10 godina nije mogao dignuti ruku, više odavde. Govorili smo o akupunkturi, dakle još jedna emisija koja dijeli savjete, pomaže ljudima s različitim. Da traži pučku koja je bolna točka, recimo vi mi recite samo kad vam osjetite najveći bol, tu. Teško da nešto se izvolio kako. Dobro, ja ću sada pola minuta ovdje stimulirati. Čovjek je posle... To je zvuk iz naše publike. Čovjek je posle dizao ruku, još 2 sata nije mogao vjerovati da... Ali nismo uplatili da diže stvarno, ima probleme, stvarno ne pomoglo. I dan danas diže ruku. Više ne može izvući. Ovo ne raditi. Ovo je akupresura, jasno, ovo je akupresura. Da se vidi, da vas boli malo. Stanje. Ne bi boli po 15 minuta kada ću tu ali stvarno dobro boli, to je bilo zgodno. Radite rukom, idite gore. Eto, i tako smo poslali ruka gore. Evo vidite, to je jedna mala iglica od pola cuna. Mi kažemo jer je cun mjera u akupunkturi. Ona nema nijednu šupinu, to je samo iglica. To je samo iglica i ona se samo ubode, mogu vam ja, ako hoćete da vam ubode. Iako ovo je sve sad sterilno, evo, to je jedna iglica i to je... To ne boli, ja? Ne boli, ne morate insistirati. Možete... Jer probala sam, ovo smo imali, kako se zvala emisija za treću dob? Da. Starost nije, imam tu gdje nešto piše. To je bilo super veselo, imali smo cijelu emisiju umirovljenika i bilo nam je veselo. Evo, sljedeće. Mate više pomoć.
je sa stanje zraka pričao. Ali dobro. Inače ovaj kolega s televizijom radi scenografiju. Scenografiju, da. I nikako nije mogu naučiti tekst. Koliko su neke veselije emisije koje su možda bile zanimljivije za pokazati uz igle koje da su me boli, probala sam i one kalifornijske kujavice jesti i sve kako smo probali. E sad, ovo je bila emisija kojima smo htjeli, govorili smo o unatoč predrasudama. To su nam, mislim, bili zadnji gosti u emisiji, bračni par, zajedno su 25 godina, ona ima jednu tešku bolest kostiju i svega, ostala je potunčica, a on je razvijen muškarac i unatoč predrasudama su pristali doći k nama i učiti da neke tabule i stigme. Tako da je to bilo vrlo nježno zagljubljivo. Sanja, poštovane, dobro večer, dobrodošli. Ivice, dobrodošli. Sjetite samo da pročitam, vi ste vidim čovjek plakat. Nemam predrasuda, u braku sam s Plavušom. Sanja, pretpostavljam. Da ste vi ga fatalna Plavuša. A to smo sad kratili, dok smo presnimavali, trajalo je to dosta dugo. Od početka se puno toga promijenilo. Ljudi oko nas su mijenjali, mi sami smo se promijenili. Ali jedno je uvijek bilo tu. Ljubav zbog koje sam uživao u svaku minutu puta s tobom. Stoga ti još jednom dajem svoje riječ da ću dok god dišem po toj cesti putovati samo s tobom. Dragi gledatelji, danas je veselo na 8. katu, evo Ante... To smo imali neobične rekorde, Inisova knjiga rekorde. Matea, vrijedno piše čaše, vam se isto na samom kraju, pričekajmo, vi ste tako brzi. Inisova knjiga rekorda napravili ne znam koliko uspora, milijarde, još tražimo na svijedama Grbaču. Povlači i klika, Ovaj gospodine ne znam kilometra sami kako je pogao. Mato nego plješće broj, koliko je Matea izrekli, cijela Matea! Da, krivo sam rekla. Da, veze, ali da vijem. Ovo je kod ovom prodajemo... Ovo je reklama za otvoreni kamin. Ono da smeti i poslije ponoći. Dakle, ovo je čovjek koji je isto rekorder, Inisova knjiga rekorda. Tu su dvorica zašpehavala vatrogasca isto. Jako dubičak, sad kad ste ga... Ovo je genijalno. Ovo moramo. Mačak? A dobro, prekrasan. Možete vas spustiti, jer bi nam otrčućeno, da vidimo čisto kako izgleda na nogama. Čisto kako izgleda na nogama. Zna hodati? Znam. Ali ne bi ne bi vas pušavala. Da pohvatimo se kako... A ovo Frenjaka. Dođi teti Danijeli. Mic, 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 mic. Evo ga. Da li gledati sad ćemo demonstrirati. Bogu si ga izličan čovjek. Moramo se desiti. Ovo je bilo nezaboravno iskustvo. To je bilo najhrvatska komplika, zbog smo svašta što imamo u Hrvatskoj. Imali smo i ovih emisija u kojoj smo baš ozbiljno svirali i pjevali. Ovo je u stvari bio celebrity show, celebrity talk show, tako obrazi. Stara godina, mislim tu Čelos, koji su, osim što su svirali, bila emisija u kojoj su svi njihovi najbolji frendovi, mame, tate, pričali o njima, jer ništa manje više od tim dečkima nismo znali, barem ne ovako neformalno. Da, to nije onaj ispovijed, je tipične nego više bila celebrity, ali onda smo povezali. I dalje u našem dnevnom boravku i to emisije u svijeću, kako smo ih zvali. Luka
Dubravka Šulić i Stjepan Hauser, tu Čelos. Ovo je bila emisija koja je Bila najgledanija te godine. najgledanija. A sad vidjeti kada Ovo je prava Selma, jel? imali smo ženski pjesam. To je Selma. Ona putuje, Ali sad mi još draže je kada. ja kopem nosim, molim. To nam je, evo, pogledajte, ima uređaj i ručnici koji se suši njegove pjesme. To mi je genijalno kada. To je bila za staru godinu emisija, bila je najgledanija. Slučajno nam se potrefilo, nismo doista mislili da ćemo baš polučiti uspjeh, ali poklopila se kemija i pjevača i tih sjajnih žena iz pjesama, tako da je to bilo nekad, nismo svjesni da će nam nešto upaliti, pa da je bolje nego što smo mislili. Gotovo često. Dragi gledatelji, danas govorimo o ljudima koji su zarobljeni u vlastitom tijelu, o onima s kojima se priroda okrutno poigrava. Oni negiraju tijelo i spol s kojim su rođeni i to je za njih izvor patnji i problema. Znanost kaže da su to potpuno normalni ljudi u nenormalnoj situaciji, zbog toga iznimno pate. Moj prvi gost otišao je do kraja. Promijenio je spol, prvi put je spreman o tome javno govoriti. Zbog neugodnosti koje bi mogla imati njegova obitelj, razgovor će voditi u mraku. Pozdravimo ga. Dakle, imali smo i emisije u kojima su ljudi bili skrivenog identiteta. Marine, ovo je dakle pljesak potpore i zahvale što ste došli u 8. kat i što ste nam spremni ispričati svoju priču. Hvala što ste me pozvali. Marine, vi ste rođeni kao divok. Tako je, fizički kao divok. Da. I od najranijeg djetinjstva ne osjećate se dobro u toj svojoj djevojačkoj koži. To je jednostavno, znate, vama to fizičko tijelo već u toj dobi, od kad sam svjestan sebe, od kad sam svjestan svoje okoline, da postoje muški i ženski rod. Znači, od svoje druge, treće godine jednostavno znam da to nije to, ja nisam bio skladan. Ja sam bio ministrant u crkvi jer mi je to isto bilo bitno i on je mene i iznova pozvao na duhovni razgovor. Ja sam došao i emisija šta sam bio zaprepačen, on je uvijek počeo pričati o seksu. Vi ste tada imali koliko godina, Josip? 12 ili 13 godina. Ja sam se prestrašio, ja nisam znao šta sada, to je jedan čovjek koji za mene zastupa Boga i sad odjednom, ja nisam ni znao kako to izgleda tada, uzbuditi se, jer je seksualno, on se tako uzbudio, počeo brzo disati i njegov glas je počeo drhtati. To je bilo nevjerovatno, ja sam se preplašio. I on je sa svojim rukama mene sučao plaće, da on to želi vidjeti ili se uredi. Ja sam morao sa silom se odgurnuti od njega i razmahno napravio sam razmak od njega i on se tada smirio. I to je strašno podijelilo javnost, naravno, to je kontra i niko se nije stvari bavio žrtvama, nego time trebali u crkvu o tome pričati ili ne treba. To sad ovako izgleda. 5 minuta, dakle, to je dio naše ekipe, to su naši urednici i istraživači. Dobar dan, Marina Melepulić pri telefonu s Hrvatske radio televizije iz emisije Osvijek. Imate li možda koju minutu? Dobar dan, Oni sad zbog snimanja se smješta, ali nikad se ne smješta jer mi je muka da moraju zvati. Kolegica Irena mi je dala vaš broj, naime pripremamo jednu... Da cepter prodaju, cijelu. Ono što mene zanima, biste li vi pristali u emisiji javnosti ispričati o supruzi? Dobro. S obzirom da ste imali dobru mogu, ništa? Ste imali, ne? Nakon rastave oko djeteta. Jeste li vi bili u zatvoru? Nema to veze. E sad, s obzirom da ste vi već pričali o tome, to na jedan lijep pozitivan način, mi smo vas htjeli pozvati u vodu. Ajme, divni se. Recite vi meni... Isprebiramo sredstva za dođemo za dođu večera su posao. Marina, ovako ćemo. Naći ćemo se prije snimanja, pozvaćemo se i onda ćemo napraviti red intervju i idemo u emisiju. Može, hvala najljepša. Sad mi se čini da smo zapravo cijeli imenik, jedan onako opširan, ovoliki, do sad nazvala. A u prosjeku 20 do jedno 50-ak poziva. Gdje ste bili šoki? Dok li objasnite ko ste? Šta prodajete? Pa poklopi slušalicu. Bilo je emisija gdje ja sam obavila 60 poziva koji su bili ćorak,
pa nakon toga 20-ak poziva koji su upitli, onda još nakon toga dodat nekih 15-ak poziva, pa ja bih rekao da za onu najkompliciraniju emisiju, za one najkompliciraniju emisije nekih 100-tinjak poziva da sigurno napraviš. Nekada zovem kao manijak, prodavač Tupperwarea, a nekada se dogodi prvi broj, to je gost, drugi broj, to je gost. Dobar dio od puno truda, vremena i rada nam nekad nosi sreće. Najteže situacije su definitivno kad ti gost ne dođe na emisiju, a ti si uvjeren da će on upravo za 15 minuta ući u studio i onda ti uopće ne javi, nije uopće svjesni što ti je učinio, neka ti se i ne javi, jel? Kao šta sad, pa nisam mogu doći, mislim da tebi se sruši emisija koju si tjednima planirao. Ljudi nisu uopće svjesni koliko je nas uključeno, da je u tom trenutku 200 ljudi u okviru projekta, njihov mali nedolazak, površina temperatura, neki slučaj, mali problem, lijenost, ne znam, što je zapravo problem za emisiju? Nikako ja to mrzim. Onda to je strahovito. To je tamo... Kad ne dođu gosti, naravno, da snimanje. To je dosta teško, zato što imaš osjećaj da si ti zapravo negdje pogriješio, da možda nisi uspio nagovoriti, ali onda na kraju shvatiš da je uistinu ovaj post toliko zahtjevan da ne ovisi o tebi, ovisi o puno izvanjskih faktora i zapravo su ljudi ti na kraju koji odlučuju žele li o svojoj sudbini pričati na televiziji ili ne i ti u krajnjem slučaju tu ne možeš ništa. Ljudi su lako pristajali kad su njihove životne priče postajali uzori i inspiracija za nekog drugog. Ko se to nije usudio, ko nije imao snage, ko nije znao, ko nije imao volje. Posao je strpljiv zato što ulažeš užasno mnogo snage da bi netko došao, da bi iznio svoju priču ni zbog čega. Jer on nema nikakav razlog da to čini. Dakle, nije političar, nije ministar, nije neki stručnjak, nisu nerijetko ljudi egzibicionisti koji bi imali rad, koji žele silno sada da ih cijeli svijet čuje. Dakle, oni nemaju nikakvog interesa. Jedini interes je naš interes, zapravo da oni nama ispričaju tu priču. I to je zapravo, mislim da je to ključ uspjeha Osmokata, ali i te pokore naše koja je teško. Otvorili smo različite teme, rušili smo tabue, ali emisija koja je izazvala veliku buru bila je Crkva i moral. U toj emisiji ispovjedio nam se žrtva svećenika pedofila. Nažalost, ni dan danas, od prošlo godinu dana, mi nismo dobili nikakav odgovor što se događa sa svećenikom, je li on optužen, da li je Vatikan odgovorio iti na jedno pitanje i kakva pravosudna rješenja su donesena. Neke emisije koje su mene osobno promijenile, odnosno promijenila me je osoba koja je došla u emisiju i zapravo ispričala da je promijenila spol. Nevjerojatna, mlada, pametna, lijepa osoba koja je tako otvoreno pričala o tome i koja je u potpunosti razbila tabue. Sve ono što smo mislili o ljudima koji mijenjaju spol, prvo bismo promislili da su to neki frikovi. A zapravo sam se uvjerila koliko smo mi sami, na koji način mi samiramo, kako smo puni predrasuda, kako na prvu loptu osuđujemo. I zapravo to je emisija koja me apsolutno promijenila. Ja sam dan danas prijateljica sa tom osobom, rado se viđamo, uvijek se razveselimo i on i ja kad se sretnemo i odemo i planinariti. Najviše me dojmila, dakle, emisija, mi smo tu emisiju nazvali Djeca rata, a dakle, to je bila emisija gdje su zapravo 3 mlade djevojke pričale svoje priče iz djetinjstva, čemu na neki način vrlo snažno osjetila rat. I to je najzad tako jednostavno, a one kada su došle u studio, evo mi se sad trese pas, one su bile tako lijepe, tako nježne, tako zapravo dostojanstvene, da Daniela nije mogla više u jednom trenutku slušati tu priču, ona je zastavila i kao ostati. A taj rat je bio, mislim, u njihovim pričama puno drastičniji nego ne znam što drugo da sam čula. Dakle, da čuvaš priču curice koja je mama poginula predočila. Evo mene. Srce trese. Ovo zadnja kolegica koju
ste vidjeli, Nataša Kolbas-Kraljević je sada trenutačno urednica emisije Svaki dan dobar dan koja vodi Bruno Šimleša, koji je također poznat ovdje, ide od ponedjeljka do četvrtka na drugom programu. Maja Tokić, koju ste vidjeli, ona zgodna sa crvenim šalom, koja je radila emisiju o transseksualcu i Crkva i moral, sada je urednica drugog programa Hrvatske televizije, tako da jesmo bili samo smo ti i ostali ljudi jesmo. Tako da jesmo neko rasadište, rasadnik talenata, odnosno bili smo dobar poligon i škola za kadrove na Hrvatskoj televiziji.